Pelat pai ba usembut Menteri Rangba Kejelau ba Asnyau Bhalang Dhar ya ke Swachhata Hi Seva SHS campaign arjar arpusau haga khat neutrik nailur arjar arpusau hamadan SRGT Polo. Kani ke Swachhata Hi Seva kade kejingala pai ba syapang ke kuit ke suba balapan mi de ke sorkar kemi. Haba ajing kerana kini kesngi, ubak senyau Bhalang Dhar, ula ong ba Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma, ula shim kia bha ha kabede bat kekut kesuba. Ubak senyau Bhalang, ula ong ba kekut kesuba kade ka pekongsan ha kejing emjengi, Henry Duncombe kejing etrelang bat kinong elam shnong, kipat ba bat kesorkar, kenang banyo e kejela bat kishnong kitau ki bekut pesuba. Syuk ubak senyau Bhalang uloong bah kini kisnem baladap, ka sorkar kalai tray rengkat bat kinong yalam shnong, haki benta beper la kadai haga kuit ke suba, ka syongsuk syongsan bat kiwede. Usembut Menteri Rangba uloong ba ka sorkar India, kala ai kejing kershan bepura ya ka sorkar jela, ban ya kunyi kejing kiba kaya kendo. Kamtam haga kuit ke suba, ka sorkar pedeng kala kershan borba ya ka jela. Kakuit ke suba kalong kebadon kam la kadai kal air ke pengiring mensem ne kiwe. Ulai ru banda kaliang ka jong ulai shim ye ke sinjam bo unlum ye ke deputy commissioner jong ke district befer ban ye kren halor kakuit ke suba mat kham tam ban ye kren halor ban penbiang ye ke jakat henyut kumju ru ki DC kin lum ye ki BDO ban ye kren bat ru bat ki BDO bekin lum ye ki rang ba shnong ban ye kren kumnu ban te lakam ye kakuit ke suba hakishnong kitha. Pokok macam sudut arah tengah mulai turun dengan waterfront development. Number one bersama kapas along the river, Pamkar River. Number two haju kepon untuk klinis program. Haju kepon ni proyek untuk yang prepare estimate oleh change fencing baru ini jata. Kenang bagi baik ini berani berdoa. Dan ini pun kau suruh kawan asma kamu betul ini kan? Kamu betul. Tapi kasi nung kudong nagkikita yung sa kabampak ng pagkanan. Tingnan kudong nagkikita pagkanan at sumayaw at sa kundo. Hari mentapin na ukur kakur jongan ng batang asan mo hilit hap oleh pagkanan so kintre sudara. Dengan kintre. Ada ng persoalan ng mga kaway berang asan sistem na ilang gas mati. Puasa itu liga support. Nah, kita kena aset perleso, kamtre perleso, ngari korpo. Mindset. Jauh kita makan kita bisnis not good thing. Dan kita orang intelligent leaders. Intelligent leaders kita. Apapun ngawal korpo, kena aset perleso. And we should be please, minha belum hak kita pada state doi. Kaji kuat ini nago ini nak tak bakal longgo. Within 5 years, I want that Meghalaya should be one of the top state tourism destination in the whole country. But kalau seorang ni itu lebih, langsung Mumbai oleh Barbor, dan kamu dah berkumpul. Dan kawan kesini haju, ada apa es krim, pork dan sebagainya. Lalu kita tidak. Kalau dia kembali ke soal foto, kamu dia tu sepak atau tidak. Anak kita nak pelak lagi. Burung ini headman dan ini ramah tentu. Kita dalam ham mana lagi keliru, mana lagi daun, mana lagi nanti bahasa ada mesti daun. Nimla akan kelak yang di support to the government ini, especially for the last 7 years. Natin mawala kamu program bakal chief minister bakal DC hidup kaya. Kalau program ini kumpulan manusia hidup mana ini? Menanya ini program kalau kenang jika besar dengan akan kenang mana apa mana. Mabalai ada urban minister ada apa? It deals with my department. Ngayau kalah ia kabuban kerpan di personally nakasat ke dalam semua aku itu singa kuat pak kasi tito kasi ni kan long kasi terkultar kontinue berapa
Now, some clearly city people in India, almost 95%. Hanya ngayon ni kat masuk maintain kat food. Mari kita kapoi, mari kita drop air to masuk lori kita tu. Tapi pada ke city tu, kapoi ni kan boleh ada. Lu dah tahu mesti tak ramai. Masuk ke cikut, kedai kawai, kedai wifi, itu tu. Kalau ada mesti ada berapa kita tak boleh buat sesuatu. Nak kena macam apa mana orang lepas time. Tahu ada apa? Nak cukup pun dikejar program. Awareness program. Dan kita aja pilih perbandingan apa lagi kau akan dekat kau boleh membam dekat kau tu ya. Hanya suki pak dah jadi telang mentah kelak deh kasnong berkuda. Dan kau aja semua kondisi dengan Third Muslim Village. Kenal? Please visit it. The Third Muslim Village. Kata kau sampai tak ada yang seperti belum tahu mau. Kiri itu something I still surah. Kiri itu something yang kiri ni berkusur surah. Ten I learn a lot from them. Lalu langsung sesuatu. Kau impress sama yang, kau impress yang aku nak macam ini. Kata semua orang skim mampu pun. Mati set a good example for the answer and pun. Ngaku yang kau sorot di pada kau turun. Kalau pilih orang lain jadi yo. Sila pilih siapa terpilih. Dan kau patut beri lagi. Kalau beri kita apa lagi sudah orang pun lima. Tapi mentang asal-asal korban kamu 674. Dan mentang apa yo do. Berkrit surpat berkrit. Mentang propose yang masa kasar apapun dari sini. Ngaku apa kayu tu milukan dia kayu pas standar. Nag-orban ka both lagi mall ni propose, both lagi party ni propose. Hagi niyo propose mall, hagi niyo propose yo. Ni ko pati jagade jur la ka jom, kawet market la ka jom, jagade jain la ka jom. Kata mo ni ko apan spread. We should be disciplined citizen of the state. Tekani mula menaikkan bagi dampak tu. Kenapa mula? We need your responsibility. Kita akan slow, bagai state kedai kejomi, kalau quality kedai kejomi, kasihlah kedai kejomi, then only will be able to proceed forward. Makam tanpa itu school, bosan itu kena school dulu. Apa school ki nama bandera, kita punya kau dari school, and kejomi school pokok na. Hanya yang punya kawin pun dah boleh sudah pula. Mangin tak so beri kejomi. Ano itu? Kemau takut kepada kedai kambing, kedai dawai apa itu tu. Kalau ni lah kalau kerja dulu aku beli lah kalau beli kuat ada kodang apa pun. Ane kemau video kabang video kadi video kadi apa kedua tu video. Ada video kalau bagus pada mesin import saya. Ini adalah Jepang semua. Today, our state joins the entire nation in launching the Swasthya Hi Seva 2024 program, which begins today the 17th of September and culminates on the 2nd of October 2024 with the theme Swabha Swastha Samskar Swastha. That implies cleanliness as our nature, cleanliness as our culture. We all know that we live in a beautiful state, and we thank God that we have such beautiful environment which is free from pollution, it's green, and it's good that the place to live in. A lot of people come here and it's become one of the top 10 tourist destination. That is our state. And we are here today to witness and to take pledge on the role of us, each and every one of us present here today as citizens, to take pledge to ensure that we make it our
duty, make it our responsibility to ensure that we maintain this heavenly gift that has been given to us by the Almighty, to ensure that as responsible citizens of the country, we all know there are 2 chapters in the Constitution, that is the fundamental rights, which all of us are aware and all of us always keep talking about it. We only know our rights, but very few of us talk about the fundamental duties, which is in chapter 4 of the Constitution. So this is the day that we kind of retrospect and look into ourselves